Kedam tang jang mi po ni phai ingkoi pen pini ni phai ingkoi hiniar ni anchimit me pin pen Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo soil conservation lapen health and family welfare sai kamalong aron re pen vorengang hoi ke pek pana phuthak RTI klembang Podmo teron pen hemphu ingte tum kache song pon bomalong KSA UKYA lapen prejam hamphanga song atumta kache song along karjab dun KSA mai phu thang sing timung pen pherang kya thengno nangke pachini dona tengke Podmo teron lapen hemphu ingte tum akache song lake methang jongjung ale aphan kali Karbi OV kimia tuma pharman si kache song puthek long si KSA atum penta kache song ahong plamalong nang bardung lopusi ningje Moteron, lapan hempung tiga thar, illegal appointment aku tak song ini di form di job lo. Nasi alang itu kaci song, lagi jongjung aparman kaci song kali. Alang itu kaci song, lagi OV kimi tuman aparman kaci song. Nasi hala bangso OV kimi aparman, nasi alang itu jongjung aparman kaci song kali. Ku teknologi ini Karbi Student Association pendasi solidarity ni cepat lang lo. Nasi non hedjong hini asai kamalong mate soil conservation asai kam lapen health and family welfare asai kamalong aron repen voreng ang hoi kepe kabangke ake chok chet hek pik atheni litum along a hokpen a documents do bangko ana phanse a hokpet voreng ki pima bangko ana phanse a hokpet voreng ang hoi ki pima a documents tado nasi em khonsing rongpi amithang jongjung ale aphan lapuson ke claim ke chok chet hek pik do Nasi nonamat aron repen vorenga hoi ke peka tuma phat in thansi akimi interview hang nangji. Konting rompi medikali yang murtabat, murtabat, murtabat. Konting rompi medikali yang murtabat, murtabat, murtabat. Budur yo dekal bukan go back, go back, go back. Budur yo dekal bukan go back, go back, go back. Soil conservation department down, 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 down. Health and family department down, 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 down. No justice! No yes! Lapen Karbi Anglong arlo pinangan kaching thur amu hekdam long lo. Monta Karbi Anglong Autonomous Council arlo thongkep asai ka malongta lapuson aron repen voreng ang hoi pibom pulote non ki thormi ovi ki mia tum akai ke hengno dak poputa ningje ponthu. Lapen Karbi Anglong arlo kaching thur pinangan hekdam long tibon stame hala bangso kaching thur along Karbi Anglong Autonomous Council allocated 30 department along jongsi lason illegal appointment pidambom protante owe kimitum future bangde avedepo mate owe kimitum tax set reset owe kimitum future bangke na hok Halapu RTI klembang Podmo teron pen kaning je pon thua tengke prabjin pen la hinia sai kamalongta aron repen boreng ang hoi kachepalong atuma phan ing thansi akimi interview hang bek nangji Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan satami labang so phuthak Health and Family Welfare EM Khonsing Rongpi lapen Soil Conservation EM Madhure Dhekel Phukon atuma phan atoi pira labang so phuthak siding ponangji pusi kachuningri pado Coba tu kita buat song yang saya kira yang lain kita jawab nak kes yang kita tunggu tapi nak bukai pun cek log ini dia bagi lah song yang kita tunggu ini tu mungkin mana kalau isinya lo lapjim deh labang so illegal appointment lah ini department lo nanti pen korupsi ini fresh interview call pun nanti kita pen sih macam hari tu ni itu macam ni mungkin kan hari lo dalam list tu ni labang so jauh tu lahIem bahaya,iem macam hai. Rojo dia tu pun macam hai, lepas konsumsi dia macam hai. Kalau lihat kan, situasi tu tidak lama. So kita tak. News report, Longsodar Inti, Karbi Anglong.